mai hamakashawarun Allahuge hadratuga deenaki Islam deene. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. मैं देश में बदल को ले फरता मदीन के आप प्रोग्राम करेंगे मैं दौर में नगीफा में मौलू की रूहानी उन्दगूता मैं ताली कम से रहा मैं और मैं तेरे का मैं वारा बड़ा उन्ना का मैं करने देंगे मैं और मैं ना मैं मौलू मात को रिमेंबर हूँ और मैं बदाना भी है रंगलो मुझे तो ये रंगलो असर कुरा का है मौलू मात को लेके लिस्ट देता है. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد هذا ميدو أرون من اختياركم فمي موضوعك روحاني ودقوتا دم أيمن فاها كوريغوتا أرون من مجتمع وقس وربودا ذكي واها كمي روحاني تفات ودقوتا أرون من ekmismi hunna kurimati wawahaka yani mi algon menna kurimati wawahake no emnes kurimati wawahake den mi ruhani udaguta uterega amukom mi deke wahake ki sihurge sabun nuni masuge sabun nuni mi esfina ge sabun mi kala gotaka mi kantate ge sabun udaguta ke dima wakamo en imas उनको मैं यार मैं तेरे का मैं थी मैं वाह करता मैं उन्ना को मैं सर का क्या ली मैं यार मैं तेरे का मैं थी मैं यहाँ पर फिर थोड़ी फोई इम्बरा इधर मुझे तमाम का आलू का फेनों तानों का बराबर मसले का वैसे काम है कि मैं यार थी रूहानी उन्दगू तक पूरी मत नुआ आइले मदे बुन्यस दो कन्वान करने के यार उस बोड़ा मैं मुझे तमाम तेरे को मसले थी dengai ke terega dan puring aziwi dalu padeng si horuge kantatta ka esfina ya hasada ya mi gina fara mi kanta mi asme onnani hasada veri kamuge sawabu mi hakame mi hasada veri kamuge ufedi genoni mi kala komes kamuge sawabu mi hegge faratu mi anna undagutake amugute gami honnani den ege sawabu mi dimawa undagutaki ei mi hage furane asha nafsa warabodan ege saw asar kurwa kantattake ekamuga weenuga kekulumuga dati haluga eta mi rayitunne mujtamuga eta bayaku jehifawa kan ei mi adu fennan hagigate bammi almen terega mi ruhani undagude bodima me den wargina kankam almen fenigen ebade mi komme komme dimais ti ruhani undagude ke එහෙම අස්දුක මේ මිකාද රූහානි උඳගුද කන් අල්මෙන්න තින ගණවේනි එවස් කහද ගොතෙන් ඉඳේතෝ මේ දිමාව මසලේගේ සවන්නෝනේ ඉන්න උඳගුද සවම ඒ රූහානි කමෙගේ තිරේක තෝ මේ උලවෙනි ඒකාද එවස් කමේ ඉඳේතෝ පසේ අල්මෙන්න فرطوكم كارون دينغنا حقيقتك مي سحر اسفينا بكانتك مي حقيقتك مي हमें आखिगस अरुण इमाम वांजहनी अरुण न दिमाग कोम्मे कमवेस मी मेदोरी करवा फराते कि अल्लाह सुब्हानाहु व तआला का एई कोम्मे गतकु एई कोम्मे कमे मेदोरी करवा कम गविस अल्लाह सुब्हानाहु व तआला एमिहका मेदोरी करवा इराद करवा फकम मेनु मेदोरी नुवाने kan एमे कोम्मे कमे मेदोरी वार मिसाल बाय फराती देनो हिं एई रूहानी उदगुलेके एगोता अरुण मेतरेगे उदके एनोस मी हकीकत की by farang enu sawtaka horis Allah subhanahu wa ta'ala e imtihane gotuga ekanta medur koroba imtihane gotuga ehmima mi adi mi kanta tawis mi adi imtihane kam alonno meduri wa kom kamwis mi Allah subhanahu wa ta'ala meduri koroba imtihane kan adi Allah subhanahu wa ta'ala irada korobi kam menwi nujehene kan e bismi hakare em nabiy sallallahu alaihi wasallam ga hadith basfulugas annane Allah subhanahu muli ummen ekoigen mihaka faida kodden unkamuge vis Allah ekame liwwa fa kam menui evis mihaka faida konude venakam hame egota muli ummen ekoigen mihaka gellumiden unkamuge vis
Allah subhanahu wa ta'ala ekam liuwa fa kam kum menui mi haka eves gelmes nu deven kam em Allah subhanahu wa ta'ala wani huriha kam niya kanalu wa fa emima eves mi haka mi haka gelme nu devene Allah minbar qura wa fa got menui den ane imaz sifa korihim mi almen terega mi ruhani ondago me warhi komme digiye kun igga me kam tahammal kuram bidani en ema me almen mi ruhani ondago terega leruga mi asluga mika kankam me hosheheligen dani mihage koshege sabun tonnoni asluga mika kam hosheheli danato enage magulu ane warwade netivis noni enage amal ta hunna goda aslu kinto mika kanta hosheheli me kurigas mi denne hin Allah subhanahu wa ta'ala imtihane gotunne mi kanta tam medur korobani en ema nabiyya sallallahu alaihi wasallam bay basfurta kalonu balayaruga Nabi sallallahu alaihi wasallam hadith korobani mu'min firhenaya mu'min anghena enaga ambida nafsai enaga darinna mudaluga balaya musiba filay nagosure ena ekama ketter wejinama ena marwe Allah hadrata dahidu enaga evis faafe no notte ehma dimawa musibat tahum me ketteri umaki war muhimu kame ehma arundo asluga me pa koriyane noktai ki me kama ho shehramuga me bay me hang bune me timanna ke me barragala me amalta mo wahake bay miskittawge bole imam se bune barragala me uleni ko me asu kihine begen bay me hem dimawani timanna en verin asduga me suad me ufeduni den me arunitarani asuga me waki miyani mehege tagwa verikan inna membara kunnone musipa yanna en ei hama mi bali madukam bali hama je usulun hama ekan kamas ei Allah ga mi niya pula irad pulge tereng anna kankam ehem algonu gabul kuran jen furtam kam kan Allah ge iduna pulun noni yamu ekale bis kam kurimat noanak ehem mi kamen kurimat war furtam bes man Allah hazrat wagan edu ei muhimu kame den nabiy sallallahu alaihi wasallam bas fulaka badaruga ekale fona hadith koroni man yuridillahu bihi khayran yusib min Allah subhanahu wa ta'ala emiyaka hegoti iradu korba mi korba finama emiyaka musiba jassawe emima Allah subhanahu wa ta'ala imtihan bodang annani e wani ki rangalam ule mase kura mi kare tapwa verimi den rasul sallallahu haya pulum hadisang ay ko mis anghen sahabi kamna vetti wada gannawani detre vetti wada gannawani den e hadisage kade faanu gariha me halaka me annani am ekade faanu me hadis korawani me ketteri woman kamna ketteri vejjenama tiyakama ketteri vejjenama huri swaruge den e gotun kongote to ikhtiyar korane kamna me ketteri un ikhtiyar korevvi den kamna ekkamen egetere oyen ei timan kamna vetti wada gannawa awra kashrufe onnani ekama rakkatere woman edi dua kodde washe de kale fana ekama me dua kodde vi ekama gem me argumentere gade me ruhana do wa gade keveru gade me annani sehoro esfina me adiden henihen me shaytanage kibam me kandefta me anna kama me bedeveni en mima argumentere ga me henduna haviruge dikul takkurma me kandeftan abo oem e onna iruga me argument naka ekankamaka eha bodu farwa terikama kandefta kannode me far fas namada biskiriya me war boda rakadiri wegen onna me ka me kiriya namad koddeve war me wani ehma me shaytani ondago takun rakadiri umattaka vihas boda me almen ojehe me duna viruge dikurta me kuran hanta den aluntan me sadaka me ruhani ondago de dimavejje kam fennane ebbes ka adaamattake horetoy me ekan dinagatumu ebbes ka adaamattake horetoy awun terega mi misal mi medical bali ge saw mi dimawa bay alamat me hon hame gota ruhani masato ge sama fennan alamat ke be fon ilm werin bayan korba fawe mi kam ge ilm werin e kan ta bayan korba fawe
den kuriga samu denne miga anu boda benu wani mikantoga boda hibwardinu e maneki ruhani bali madu kamuga terega misalaka be funu waraboda misalaka miyani mihaku timana sihru hadaniye nuya miyani mihaku hasadalaniye miga boda kantattaka sida mihaka focus no anu mi masale anu men ani mi boda amaz ko gen kantatta halu kureda masay promi misal waki mihaku egota demi anu denne ebes mihaka anikaka gelwe nu devene kan प्रथम कमका दे अरुण दन्नवी कमकी अनिकमकी दुनिया का हकीकत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस वसूल करने दुनिया सिजनुल मुमिन व जन्नतुल काफिर दुनिया की मुमिनों के हुरगे मी जाली के मी मुमिनों ना एकम को मी काफिरों ना स्वर्ग के एम विदने हैं हम अल्लाह सुब्हानहु व तआला एम बड़ा मुसीबत का कंतता मेदुर करवी नबीयुन रसूलुन नबीयुन एम एबेकलु इम्तिहान करवुमा एम तफात इम्तिहान तो अल्लाह सुब्हानहु व तआला दुनिया के मेदुर करवणी अरुण में एकांतता का केतेरवणी की हम इवरकतो ए अरुण में देख अल्लाह सुब्हानहु व तआला लोबोड गन्नवाती वे ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हदीस बसुल के मेननी मैं अल्लाह एकला अलकं एना अमल तो रंगल कमा होरे हेओगो इरादु करवा हिदु एना कोफा फाफत को उकूबा दुनिया के एमी है लिबेने गो मिमर करवे अदि मैं अल्लाह एकला अलकं एना अमल तो नुबा कमा होरे नुबा गो इरादु करवा हिदु एना कोफा फाफत को उकूबा दुनिया के एना नुली भी फस करवे ए क़ियाम दोहु एकन कम उकूबा एना फुरिहम करे मटके لم تدنه ورقنا علامة كيبو هوري أو إنه هذه واحد إن شاء الله قلنا إنه أيمن ما مي أرمي مي علامات تدني كتومه مي أبو هوري مساك مي ورقنا دكتور بسكين دكتوري فروان مي رجل نوعي دمي بني كنني أبدس كم مسرح من تريه دمي مفاده كده كيس بدال شيء بنا حسابه مي أنا මිකල් කමෙක්කම ඉංගෙනි එහෙම මේ ඒකේ කුරින් වෙස් අසුරංගල් කන්නේ මේ ඔන්න දුවාතක මේ දුවාත බේනුකෝ මේ ආමකෝ අසුගරු මේ කුර්ආන් කියවා හදාකමුග විද්‍යා මිකල් කන්ත ෆාලෝයි මිකල් කන්ත ෆාලෝ වන් ඒ වරබල් ෆසේහක වෙගෙන්දේ එන සල්මේ මේ කුර්ආන මේ නමාද දුරුවේ එහෙන් උලේ ඉරුග මිකල් කන්ත හුට්ටෙක්කමක ෆාලෙන් නොෙබ්බේ අනක මේ අලුමෙන්නක නේගේ මේ උලෙවෙනි මේ රෝහානි උඳගුදිග්ගේ තෙරේක කන් දැන් කොමි කාල් කන්දත්ත මේනනේ ෂයිතානගේ ජරියන් කමුග වාදී හේනාකි අබදුස් ඒ ඔන්න මේ කුරන් ඔන්න කමක හොරසලා මේ කමුග වාදී ඒ කොම්මේ කමෙක් කමුග වෙස් එහෙම ඒන වර උෆාරි කල්ලිවිගෙන් දාකම මේ ඒන මේ දොරි කොම්මි කාල මේ වාගේ හොදාති එහෙම මේ මිසාලක මේ දෙමපිරිගේ දෙතර වදගෙන් ඒකන්දත්තවුග මස්සලෝ ෆෙද්දෝ නොත මේ කියවා කුජ්ජ විජ්ජියාය කියවම හොරසෙරු එහෙම මේකහද කන්දත්තකුන් ඒ කොම්මසරක මේ කන්දත්ත ෆාහග වගෙන් එවදේ එහෙනම් අද මිහර මේ බෙන් අලාමත් ඉබහුරි ඉල්මරින් බයන් කරවා ෆමි දායරාග බෙෆොන් ඉබහුරි බයන් කරවා එමිහෙගේ කෑරිගේ ජින්නින් උලේ කමුගේ අලාමත් එක්ක සෙබහුරේ ඒ වඩක මේ අනි සිහරුම් වියස් එස්ෆීනන් කමුගේ වෙස් නුනි මස්සුම් කමුගේ වෙස් එමිහෙ කෑරිගේ ජින්නින් උලේ කමුගේ බෙන් අලාමත් ඉබහුරි බයන් කරවා අදි ඒ අකීගේ ඉල්මරින් බයන් කරන ගිනෆාර ඒ ජින්නිය කෑරිගේ උලනි ඒන කුරේ කොමිස් ෆාෆේක සවුන්නේ එමෙ ෆොර්තම් කමක බයන් කරවා නිදාෆ ඔන්නේරු සිස්සාගෙන් දියු නිදාෆ ඔන්නේරු සිස්සාගෙන් දියු හුව ෆෙනුග බිරුවරි එචි ෆෙනු ආමුකෝ එගොතක හොෆනෝ ගින තකරාරකෝ විරුවේ එචි ෆෙනු තිමුණ අලාමතක මිනනි ගින ගෑගේ තන ගරිස්සුම් කොම්බස් තන ගෑගේ කොම්බස් තන ගරිස්සන් උලනි එවන කිනේ ડોක්ටර් දක්කම් බලාරුග මි කොන්කා ડોක්ටර් කකම දක්කම් විකියස් ඒකි තන්තන ගරිස්සන් උලන බදුස් අනිකමක මිනනි වරුබලි හාසු අනිකමක හිකි කෙස්සුමා ගේස් උෆෙදු ගෑස්ට්‍රික් මසල හිකි කෙස්සු දෙමිනනි බණු ගරිස්සු දෙමිනනි වකි වගුතකන් හීකරුව වරුබලියු දෙමිනනි ෆසේ හනුවා හමුගේ බලි හුරු එමි බෙන් අලාමත් තමයි උන්නනි ඉල්බරින් බයන් කරනවා එහෙම මිකල් මේ අලාමත් උන්න කමුග වෙජ්ජියා ඒ මානේ කී මේ අල්මෙන්න බෙදවිදානේ මේන එවලනි රෝහානි උඳගුදිග්ගේ එහෙනම් දෙමෙති පාකුරි එක හොෆෙනුගේ වහකම මිසාලක මේ දෙතරෙන් මේ බිරුවේ හොෆෙන් ෆෙනිගේ මේ ඒ වහකට දක්කා එහෙම මේ හොෆෙන ෆෙනිගෙන් අස්ලුග ඒ වහකට දෙක්කුම් මේ
hawle kamito e birweri ho fene kam wujja me wani rasdagi irshadin e ganne nube ho fen ganne shaytana ge faratunne ragal ho fen ganne Allah hadratunne me nube ho fen feniji mi haku a'udhu kiyafa wa farata tin far kulu jang en emane ki shaytana fasalu e wahaka de mi kare no dekkum nabiy sallallahu alaihi wasallam irshad de ba foni de anikam මේ ජින්නි ෂයතෝනුගේ උදගු ජෙහිදාන බයකංකම එබහුරේ බයන් කරවවා ජින්නි ෂයතෝනුගේ උදගු එමිහකයි ජෙහිදාන බයකන්තත් එක්කමක මීනනි ෆර්දු අලුකන්තත් දූකුරු ෆර්දු අලුකන්තත් දූකුරු දෙවණකමක මිනේ ඉරෝස්සේ දලමතින් ෆෙෂිගෙන් ඉෂානමාදු බංගියා දෙතරේක බේරු තරේක උළු මීග දෙ බයන් කරවවා ෆෙබහුරේ අංහෙලුන්න කුඩකුදින්න ખાસකම් මිකන්තත් අනිකමක මීනනි ෆාඛාන වද රොය හිතාම කරු හතරවනකමක ආමුකොන් එත්තනක ගොස් හෙදු මිසාලක අතිරිමච්චකම ගොස් නුනේ එත්තනක ආමුකො ගොස් උළුන් ඒස් එත්තනක ආමුකො දියුතෝ නොනේ මේ මිසාලක එක්කමෙන් ආදව එක්ගොතක කුරුන්තෝ ඒ සිමෙනේ එක්කමෙන් ආදව කුරුන් හිතනරණි මේ තෙරේ අනුන් තෙරේක දෙකේ මේ දෙවි හිෆුන් ඒ දෙමිනනි hayduge duwasoru dhikurtaka farwa kuda kurun e am kalumne terege hinga kamengi hayduge duwasoruga dhikurtaka mikantaka qur'an kiyo mikantaka farwa kuda kurun hawana kamuka buni hama hitanga check anaka chitiyo kuren ahala me hayduge duwasoruga me dhikurtaka farwa kuda kurun me bay me almen terege onna adekanege ඒ අස්තුක අංගමෙරින්න දිවේ චුට්ටියගේ ගොතුක එහෙනම් මේ ඒ නමාදු එකනේ නෝනි නමාද කුර්ආනි මුසාෆුක බීහුම එන් දෙකන් කුර්ආන් කියවෙන දිකුරත කුරවෙන පුරිහාකම කුරවෙන එහෙනම් කි මංගල්ලා දිකුරු කුරුම හුට්ටාය චුට්ටිය නේ පුරුසතෙන්නු චුට්ටිය වෙස්නු ඒකි නම් අලුන් තෙරේ එහෙගේ ආද එකහද ගොතක අඩුයි වේති එහෙම පාපයි දෙන් ඉම්පොයින්ට් අනිකමක මීනනි හවණකමක ziනේ කුරු මියස් ජින්නියකු අනිකමක මීනනි අමිල්ලා ජින්සිය දු ෆුද්දු දෙමිනනි හිනා නුගණ ගිනවගුතු උළුමා හිනා නුගණ නිදු අදි ෆවකමක මීනනි නිවාකන් කොඩකොන් හෙදුන් එළු මි බයිකන්ත තමි අනස් අදිස් වරගින කන්ත හුන්නන බයන් කරව ෆොරි කන්ත තමි අනේ අල්මේ මේදුගේ ප්‍රථම ආයත එහෙනම් وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون معنى هم كشورون تمن رسكلانجت يباميهم امتحان كرواه شيمه ei birweri kama banduha hunu kamuge terein kame medweri kurevumunnne adi mudataka furanataka mewatan uni kurevumunnne adi ketterinnan ufaveri kamuge khabar kalege faanu devashe evrennan musibate jehijnama hamma kashawarun timam menni allaham milkwe wodigenwa bayke adi hamma kashawarun timam menni ekalaange hadratan emuridane bayke ebuna mihunne ade mi ayatuga bakara suratuga mi de ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala bayan korobba fami wani dem kuriga salun denne wahaka imtihanu ta Allah subhanahu wa ta'ala medur korobana kan ei aharumge ketterika imtihanu korobma aharumge iman terikan hori minbar wazan korobumattaka misaka efada evs imtihan nanda kawanya emihege ನೇಗನ ದಿನಗಣ್ಣಾಕ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಗೇನೆ ಎಮಿಹೆಗೆ ಹುರಿ ಈಮಾನ್ ತಿರಿಕಮ ಎಮಿಗೆ ಹುರಿ ಕೆತ್ತಿರಿಕಮ ಅಲ್ಲಾಹ ಮೆದುಗ ಏನಾಗೆ ಈಮಾನ್ ತಿರಿಕ ಹುರಿ ಮಿಂಬರು ದಿನಗಣ್ಣ ವೇನಿ ಎಮೆ ಎಫದ ಕೊಮ್ಮೆ ಹಾಲತೆ ಮೆದುರಿಕಮಗ ವೆಸ್ ಅಳೋನು ಮೆ ಜೇನ ಅಲ್ಲಾಹ ವಕೀಲ್ಕೋ ಅಳೋನು ಮೆ ಕೆತ್ತಿರಿಕಮಗ ಹಿಫಾ ಅಳೋನು ಮೆ ನಫ್ಸು ಹಲಾಕು ಇತರೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಲ ಅಳೋನು ಮೆ ಮುನವಿ ಇನ್ನ ಲಿಲ್ಲಾಹಿ ವ ಇನ್ನ ಇಲೈಹಿ ರಾಜಿಊನ್ ಅಹರ್ವೆ ಮಿಲ್ಕುಗೆ ಮಣಿ ಅಲ್ಲಾಹ ಶೆ ಅದಿ ಅಹರ್ವೆ ಎಬುರು ದಿಯು ಮಣಿ ವೆಸ್ ಅಲ್ಲಾಹ ಹದರತ ಶೆ ಎಮೆ ಅಹರ್ವೆಗೆ ನಫ್ಸು ತಮ್ಮಿ ಅಹರ್ವೆ ಅಬಿಲ್ಲ ಮಿಲ್ಕೆ ನೂನೆ
aharmen milku gemani Allah hashe adi aharmen e buridanius Allah hadrat hashe ehmima alunu abil nafsutan halagu tere illa lagen nuwan alunu dimawa kamigi sabunne duniya matiga ehmima mi duniya matiga mi imtihan tan annan then mi ruhani mi undagotoge waga dakkaruga den alunu menna mi misaka mi ruhani undagude jehifa hori kan engumu den alunu men kanta kurami gotaki kobato alunu menna kuravidane beskame eboitto kom haltes alonu meti Allah hadata rujuamu emi fadakame medweri kam gabis alonu men jeheni Allah bada kuttam wan hama alonu menna salama ban on magaki Allah bada kuttamu ei alonu men manzilaki haqiqi manzilaki akhiratu manzil den alonu men ge dirulu misalaka warag boda war boda bossulla nuni war boda kantatteke medweri alonu men en aranu gonwe kamonya en fortum kam ka alonu men korom wi kamaki alonu nafsu muraja'a kollami alunu nafsuga evvis kahala mi balimadu kom nuniya nifaq kom nuni faafen alunu aragan veto eba em ekantata muraja kof alunu denigannawi alunu men ek mi alunu men nafsu islah korom vi kon kametto denigannawi egotu misalaka mi fahariga vidan namaz farwa kodo korweni kama fahariga vidan qur'an kiwo farwa kodo korweni kama fahariga vidan cigarette buin fada kama misalaka alunu men hakashige hifa furi kama bes cigarette buin fada fafa e fada fafa karani kama ko vidan nuni misalaka nuba kam alumna lolung zine kuru misal nuba kantataka tantana beleni kama vidan alumna phone kama ges nuni magumati kama ges alumna nuba manzar taka beleni kama vidan hama egota misalaka amilla jinsi edum fudun kala kantatta wese alumna adoibe hama egota aila miha kanota muslim akhaka ruliyori kama nuni hasadori kama oti kama vidan فرتم كم كي علونا عمل نفس مراجعة كل محاسبة كرو علونا أبدا جهة نفسه ذات النفس كي هوري وني كانت تدني كان كانت إصلاح كرو مثلا أبدا استوبة استغفار كرو ما تيجي مهرو أنا تو مي أبدا مي ريغان نيدمو كورين مي واقع إناغ إدوه كي عمل تكم مسورك مي حساب كل مو أي ورنا رقم كم علونا نمي بيلبني دم مي nafsu hisab kurun e qur'anu gase ekama begoton ayat detto emihege nafsu musibat ta kurimatti wani bes inafa mi innani boda ekantattaka gulifa ehme yam furtomes bajan jehne nage nafsu ka konkametto huri gosko abodus wage ki muraja kurumuga nafsu hisab kurumuga demi hunnan jehne kommed wakus egiturun egen rakkatere umattaka mi qur'ana sunnatun as wariduegen wakantatta kurumati demi hurun e muhimu kamaki man Allah wakil kurmayaki ehma me alumenge me neduge devana ayata eda يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور معنى dari fulaye tiba namad qaim kurashe adi hew kantakan amru kurashe adi nuba kantan nahi kurashe tiba ya jehe musibat take kurashe hama kashwarun ekam wani azum kandalan jehe kantattakuge tereinne Luqman surah ke 17 ayatuga Allah subhanahu wa ta'ala Luqman gufane kalefano darikaduna davi nasihate bayan koro bafimani alonu darinna alonu menge gam mi hunna nasiha dinuga mi manhaj kalefano mi benu koro manhaj isnawa e kalefano mi danwadi e darifulaye tiba namaz qaim kurashe furtam tiba namaz qaim kurashe adi hew kantata amur kurashe adi nubaya kantata nahi kurashe adi tiba jehe musibata ke kurashe हम कशोर एकम वणी आजुम खंडाला जे कंतता गोतरेने ए मीगे अलोन में बेंगे अलोन में दिरु कंतता बट्टम करो भी गोइंग अदे या एकीगा अलोन में हेव कंतता का अमर को नुबा कंतता नहीं पूरा का वणी नव एक सबु इम्तिहान त बड़ो गे दाणका मुसीबत दुनिया मथीगा
mihunge nafrata mihunge ruliyurikama ekanta annanaka e namus alonu me jehen e gotuga hifatta hewkanta amur kuruma nubekanta nahi kurumuga ennuni alonu mes gelligen halako hingadan emma e musibataka ketteri duni mati alonu nagoti එහෙම මේ අනිකස් මේ රුගියාගේ වාහක අරුමෙන්තරයක ඉබදිකේ එහෙම මේ රෝහානි හොඳබූතකන් ෆරවායගේ ගොතුක අරුමෙන්න මේ ඉර්ෂාද් දෙවිෆේවරි මේ රුගියාගේ අලීග මේ රෝහානි බල්තක ෆරවා හොදුම එනද එහෙම මේ රුගියා කුරුමුග අරුමෙන්න මේ රුගියා කුරම දෙනක නෙවෙයි මේ බස් කහද ගොතෙන් බෝවේත yaro sihurwarinna raqinna ay mulin tafadekam mi sihurwarin ay am gotega mi hagetuga ekantata nubako mi qur'an ulwala adi allah sharik kurma fawga kantata mi kon sihurwarin eno ruqya qurami hum kurani allah gafata ekalef yani nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnata egota ruqya mi kurani mulin tafadekam mi hamima alunne be deneganna jeheti dene hen sihurwariyetto adi ay mi ruqya qurami hetto alunne me nangati mi alun terega warginan mi ekada mi nege me bay mi hum kiban me ebalibe e mawdumat me wahaki kihetto me deneganna alun kannege mi me kame jehifa unne iruga kam jehifa unna miha unnani me komme මිහක ෆෙනුනසේ දාකාද විශ්නමෙන් නෝහ එහෙම මේ රගලු මිහක දෙනගන්නානි ගොත නේගේ අස්ලුග එහෙම ඒ අස්ද සවබාහය දරුණු ඒ සවාල් මේ හිතන් එරි හගිත කොස් ඉඛලාස් තරිකම එකීගේ මසේ කොද්දේමි හලුණු මෙතරේග මදුකොම් ෆාහ කුරවේදන් හලුණු වෙන්න ඒ ෆිතුනවර ජමාඩ ගහගියතුග මේ රුකියාගේ දායරා කියස් වරගින ෆිතුනතකන් හොෂෙලි දාණ දායරා මේ හැම රුකියා කරවා බේෆුම් වෙස් එකන්තකදේ වරබුර සමාකන් දෙන්නේ ෆිතුනතක දුරුව එවිම mi den sihurwarina kaimuna kannonna ta ime emi huma allah shariko ge mikam kurani e ruqiya korowa be fulum wes ekan kan deneganna ji adi ayaki ge alulume mi ge emme molu oteki hagiyatuga emi hege nafsa ruqiya koro ruqiya kurami hum mikanta ta mi deneganne fa emi hum mi den irshad take eme den e farwali biganne ruga boda alulume kurom vikam ki hagiyatuga emi ge nafsa ruqiya koro kive emihege nafsu emihe adi emihege abidanin deke e boda ikhlas rika masay kurweni kaka emihega kurweni enu ebeka kurweni adi durunganna miheka boda maboda ikhlas rika masay kurweni emihega emi alunu abide nafsu e maboda ruqiyate kenno nge to bihunni ki hagigatu misalaka alunu nge nabiyya sallallahu alaihi wasallam irshad deba forni nidumu kuriya al muawwidhatayn ikhlas falaq nasi en surat takiwala fatim farukiwa algona mujtamaga තිවස්වර බොඩු මස්සලේ හකීගතු රුඛියා කුරුමුගේ නමුග වර මී නේදවේ ගොයිගොත ඒ මී එකංකන් කුරා මීහුන් ගේ මස්සලේ කියම වර බොඩු ෆෙ මස්සලේ අලගොන මගේ මුජ්තමුගේ තෙරේග ආමුගත එහෙමම තමි හදීස් බස් ෆුලේගේ එවේදතු අර රුඛා වත්තමායිම වත්තිවදත ශිර්ක් රුඛියා අනේ වකී කොල්ලාම ආමුක රුඛියා කුරා මීහුන් නමි මී අන්නනේ රුඛියාගේ ලෆ්ස් ऐसे उन्नने එහෙම ශරීයතුක ඔන්න ගොත වාගේ රුකියා කුරුමකි ඉස්ලාමී ශරීයතුක කණ්ඩේලපාවක් වෙ බදා දිරාසා කොෆුව ඒ ගොත රුකියා කුරුන් එයි සහ ගොත කවානේ කොම්ම වේෆුලොකස් මුජ්තමෝ කොම්ම වේෆුලොකස් විස්නන් ජෙහෙන මි රුකියා කුරුමුග ඉස්ලාමී ශරීයතුක ඔන්න ගොතුක හිපේතෝ hama komme goten e rangalen nuane ege sabun shirka dimada ebode mi hadinum berwa hisaban ebode mi kantatta wesabu ehme yaki war boda samal wanje kame ehme marme mele timbana ayata jeida قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم مانයි කලේගේ ෆානු විදාල වාෂේ එවරෙන්ගේ අමිල්ල නෆ්සුතහුගේ මච්ච ෆාෆයින් ඉස්රාෆ් කොෆාවා තිමන් රස් කලාංගේ අලුතකුන්නේ
තියබෑ මීහුන් අල්ලාහුගේ රහ්මතුන් උම්මීදු කඩානු ලාශේ හම කෂවරුන් අල්ලාහි එම්මෙහා ෆාෆත ෆුස්සවා රස්කලාංගේ හම කෂවරුන් එකලාංගෙයි ගිනගිනයින් ෆාෆ ෆුස්සවා රහීම් වන්ත රස්කලාංගේ هذا زمر سورة مئات الله سبحانه وتعالى فانساس تيمون آيات الله سبحانه وتعالى ميوني فافا كروم إسراف كفوا بيه الناس برا أوقات ركم أيكي معاملة كرو بافا قل يا عبادي إنه تمرس كلام قالوا ما الله سبحانه وتعالى أوقا وانتك قالوا النبي جميعين ما إبس ورك قالوا نبي ما يسوى كان وجهه ما يسوى ني حاجته كافرون هون نكي هون قبول كراتو الدنيا نموني ونبي جندي حسابه بدين ألون هون أموري نانك هون قبول كران ما دنيا هون بينو وفا حاصل كرام بينو معناتها هون قبول كراتو الدنيا أموري دين وفا أو منه اللي بيه مدته عارف مناه هيك لا دين هو ردوه كاشي كيوم هون دنيا يقولون وقتوك بينو حفاظني أي حقيقتوك هون ما يسوى مرسوا بكي ما كافرون كسيفين حقيقتوك أرون من كنده ما يسوى ما ورا أوقات ركمه كي الله سبحانه وتعالى بيان كرباني ميهي قبل نفسه تا فافين إسراف كفوا مي تيمرس كلام أرون ده أنا كم كمي أنا أرون فاه كربي أرون ترى بديك أونلاين رقيا جواه ده مي كان تكاد تركينه تو أيمن مي أونلاين رقيا بني معلوم كأيتي أصله ويسنا كرنا كبسنا سينge مي أونلاين رقيا بني ما أيتي مي كينتو إنداني ويسمي أرون كأيتي ويسنا كرنا كأصله سناعي أرون إتون رقيا كمانه كيمي أصله كياوا كيو كياوا كيو مي كياواني رقيا كرومو بديمي روحاني وندقول هون ميه كعاتو بيجي مي أنا كعاتو هورجن نومبتك أرونا كقبول نكورة مي رقيا حالة دنيا حالة أي بعد ميه هاي واقعي أنا رقيا كورا ميه هاي بفنن جه مي أونلاين رقيا بنا بهوجي مرادك يقولك أرونا كقبول نكورة رانغلوا تككم كهذا ميهونجي دنتورا نوجهون أرون وربنا سيتر رانغلوا تكنوه මේ එකමුගේ මේ හාජත්තක ජෙහිපතිවි බලිමඩුකමුග තිබි මීහුන්ගේ බේනු මෙහි පාදන දෙත්ත බොඩ තියාගුත්තන් නගෑගෙන් ව්‍යාපාරිය බිස්නස් බොඩ ව්‍යාපාරිය වාගේකි ගොස්ස කමෙ ගොතුග මොජ්තම හම ෆෙනේ හමදෙන් වර බොඩන් හම ෆෙන්න කමෙන් එයි දැන් මේ රෝහණ උදව් තෙරේග මේ හැම එකනේ මේ ඔන්නනේ මේ අස්ලුග මේ සිහරුගේ සවු මේ වා රෝහණ උදව්තෝ ඕනේ මේ රෝහණ උදව් මේ එහෙම බෙහිගේ වබෑතක වේතෝ මේ අල්ලාහ් සුබ්හානහු වතාලා ඉන්සාන හද්දව ෆමිවනි දෙබෙන්ගේ වයිද ඒ මාදියත රූහණියත එමෙ අරුණෙන් මේ මාදියත ෆර්වා කුරා ෆදෙන් අරුණෙන් රූහණියත එසේ ෆර්වා කුරියේ එමෙ රූහණි ෆර්වා ලිබගන වේනි හගීගතුග මේ අරුණෙන් කුර්ආන සුන්නතු ඒ ඔන්න නේද ආය බස් එනගේ රූහණි බාර වරුද කුරවේනි කුර්ආන සුන්නතු හගීගතුග එමෙම එයා ඛිලාෆන් අරුණෙන් ක ඒ ෆර්වා නුල්බෙන් දැන් ඔහොම හොරාතුග මේ කමුග වාහද කේවරුග වරණගල කන්නේගේ අමිල්ල තජරිබා කොමසරක හිස්සා කොල්ල එන්න ඒ මියුනස් අගතුග මේ කමකී මේ අරුණෙන් කබුල් කොගෙන්නවන මේකි සලාමණ කම ගතුග මිසාක ෂයිතාන්නකි අබදුස් බයිකාද තෙර විද්දා ෆුන්නන රගලකන්ත කුරා ෂයිතාන රක්කා තෙර වරවන්දෙස් එනමසේ කුරාන එන ශිරුකු තෙර වට්ටාද වේත නෝනි නුබ අදවල තෙර වට්ටාද වේත ෆහුගතාමස් එමෙ අරුණෙන් මසේ කුරින් හේනි එනේකි අදුවගේ ගතුග දෙකකින් අදාවෙත් තෙරි කමුග ඉෆාගෙන් එන දෙකොළ මසෙකතේ කුරා එමි කමකී මේ නිමේන කවන්න මිසාලක අරුණ හෆ්තා කුර්කියා කොල්ලි මේ නිවිගෙන් දා කම ගතුග දෙකකින් නෝනි මේ විදන්නේ හැමි ميجي سلابي مدنه مساكا سحر هوري السحر لموني مدين علونه هيوكن كوراكا نوجه එහෙනේ නෝනෝ හැම හේවකන් කුරුමුග හේවකන් ත කුරුමුග එකම දිමාව නමාද වෙසරක්කාතේ ඒක තව ඔන්න කන්ත කෙන්නෝ ඒ කියගේ තුගස් එමෙ අලුණු තජරිබාග අලුණු ෆහ කුරුනි හගේ තුග කුර්ආන් කියමු දුකොල්ලාගෙන මිකම කො සලාමත නොවෙන කුර්ආන් කියමු ගෙතරේග ගිනගිනෙන් කුර්ආන් කියමු මි එයා එකීගහම මාණය එක කුර්ආන් කියමු මි වරෆාදා හොරිකම ඒ සෝ හගේ තුග ඒනගේ රූහානි බාර වරගද වෙගෙන්ද ඒකීවෙන්තෝ ඒ කියවේ එච්චි අලුණු එගේ තිවේ එම කුර්ආන් මාණය එක ගෙතරේග කියවීම හගේ තුග ඒ වර අසරුගද කම ගොත කරන ෆා කරු එද
එයාකීගේ දෙන් අනිකෝක ෆාහ කරවෙනි මේ ගෙතරේක බංගි ගෝ මේ අලොන්ඩ පාකිස්තාන බේෆලක අනි දෙවේ ෆලක අලොන්ඩ දෙවි උෂාද විවාහත දෙන්නේ ගෙතරේක බංගි ගෝලාෂ ගෑනඩක දුවාලක ෆස්වරක ෆාර බංගි ගෝලාෂ එරුගේ රක්තති උදගුත ෆිලා හිඟාදන් අගතුක බංගි ගෝයිම වි වර බොඩ ජිනි ෂයතෝන උදගු ගෙතරෙන් ෆිලාගේ දිය කෆා කරන අනිකෝක ගෙතරේක සුන්න නමාදු කුරු ඒ වර බොඩ ෆෑදා කුරාක දුහා නමාදු දමු නමාදු මිකන් මේ නමාත කුරුමි අනිකෝක ෆා කරෝනි අලොන්ඩ හුකුරු දෝ gine gine solwa kiyo nabiya sallallahu alaihi wasallam solwa kiyo mi agetuga mi ha kibai hitamata filan da kama gotuga bayan wege mane ehma ekale fanu wecha gine gine solwa kiyo masen hukurdo misa enghas far nun everus gine masen aba gine alon me hukurdo ga solwa kiyo e hukurdo kurwene waram matir kamenge anikuma ka fa kuroni hijama jo geto alon tinkama ka fa kuroni hagetuga hijama sawum farwadi bunu kama furtama kama ki alon kuriga baragine bolu garissa funna abudus انه حجامه جهيمه سنته point تك حجامه جهالما الحمد لله الله رحمته كيغا بولو غريسون اما ورهم اكون هنگاي گڑ كيدين گي ايدو انيكمك دارلي بو مسله سيگسو حلل بيگندي حجامه جهمسو انيكمك مي وسواه گبه ايوس الحمد لله الله رحمته كيغا يراد كرو بيا هم اكون هنگاي گڑ كم لوي گندي حجامه سو ايم مي هگيتوگ اولد تجربه كون تجربه تي ايدو එහෙම නේද දැන් අරුමෙන් රීති මදහයක ගොස්ලා Allahu Zul Jalali Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Ramadan mahaguligen Allahu ge hazratuga minasibu elviman Allahu ge hazratuga hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Velikum medi malega Kuladum verikam feneye Eli feli baha taketin Gada kiritikam feneye Maguga sida levum Edigem dua kurani Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Duniyege bima kanduga Ni'matuge khazana ve Unikan nume vagatuga Taqdiruge barum ve Daim ve vidalikam Edigem mi dua kurani Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga Ramadan mahaguligen Allahu ge hazratuga minasibu elviman Allahu ge hazratuga hamdai sana kiyame Allahu ge hazratuga ade me අරුමෙන් රූහානි හොඳ උතෝගේ වාහක දක්කමු දායරුග අරුමෙන් මේ රූහානි හොඳ උදක් බොඩු ශිෆා එකම
අලුමෙන් නම් මේ බෙලෙවෙනි අස්තුක මේ කුර්ආන් එහෙම අජි hagetuges mi alunwenna mi alunna dunimati vidiwa huriha kamages ege hallu qur'anu ebote Allah subhanahu wa ta'ala qur'anu bayan kurwa wa nunazzilu min al-qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara timaras kalange qur'anu mu'minun rahmata shifa kamugawa takit bawa labame adi qur'anu aniyavervi mihunna gellum menu iturnuwa hutte min alunna megeni alunna gellun den kitwarka masay kurikamuge shaytanu kamuge wes insanu kamuge sihur hadan kamuge wes esfina yassan kamuge wes nafsani gotun kamuge wes gellum edde masay kuraka wanya alunna ege radduga qur'an alunna mi shifa li emi mige mi qur'anu e aniyaverinna gellum nuni iturenwa qur'an kiyawange emi hunna libeni gellu emi qur'an ki e alunna megeni mi huriha kamuges hallu mi den ehe marun men terega wara boda me onnani me wara boda urwan kiyevun hama ekane misadaka arun wennam me faha kurena arunna fenna fenu me mubarataka redivu no test ka tayyarun me hifz kura khudin nama e me hunnang madama test oti amire ek ada gotaka me armen me faha kurani qur'an armen terega me kiyo den ehni hen kamuga mashhud wegen ole ulumuga eggodekis qur'an nukiyewe bunnyas dokanwan armen me baddadu fe buri armenge me hada bodu ruhani shifai hada bodu ruhani farwai dibe chike qur'an ki ek hada muhammadat hoga baddadu fe buri me hama wara umurun dosfti me umwes egudekes kiyawa kannege me asluga wara hitamori wara dirakamedde ekankama ahadweri asluga qur'ana budan ahadweri qur'an dirasa ko qur'an kiyumuga ogut heda qur'anam almenna me ruhani undagutakun wara bodite haddu dibigenda ente shakken ekam nun eki ei hama komme mi ge kibaga sunnane kala mi kom algon deke goto komme suraka kala adi nafsani vias adi ruhani vias komme surage undagutake kurimati wana desfina vias mi kantatam arayagatu muttaka kiritu qur'anaki algon menna ma Allah mi minbar kurawa fe wara bodu niyamatake algon dannawani adi qur'an kiyum wani ehme gende qur'anaki mu'jizataka wani ves ehme gen qur'an kiyumuge sababun e huriha kantatakun duru koddi e kantattakan hallu libenama emme muhimmu emme rangal wasilataki ei nika mayus wifawa hittaka me dirun libi me ek ummi farwaya shifaya kam wegen de ehnunto em almenna fennani me ruhani undagu taddimaye fawa me wara boda mayus wifa me kamu hallunu dibene me mikada wahanatake ama wagutta bahadagen kirit qur'an kiyum maki ei wagute vima kura kamegge badaluga e wagutu hodagen sida ekama wagutu huskurun namede nafsuga lazim kuran ebaje ehnuniyam kirit qur'an kiyuma duru kuran shaytan waram asekes qur'an ekan kama bodeti hurastaka askurimati wane ekam ke huriya hurastaka undude huttas netas e huriya hurastaka undagudaka dukolda hoves wahage qur'an kiyum mi bodu iskame samal kame dinun ei waram muhimu kame ki me men terega adives mi baragina faha kurave kame me tawidu echi liegen me ka rohani unda godum farwa hodun e arunda me dima fori bay be fruna wa ka dikiruga e bune me avatteri gaum kawa Sri Lanka adi India gos me fada kandatta rohani farwa hodairuga ebove ko message difa mi aslo tawida be rakkatiri wanje kametta ilmer bank ro tawida be go to hage to ge ei ragal eche nunkam e be no kurun ei ega orgina south silver bank ro misaka tawiduga mi hunani qur'an lifa emeje e te alagene mi fa khana kes no de venata eme tawidu elun e hage to rakkatiri kam nu mi kama ilmerin bank ro ba phone hema me ane egota me ottri gawmak gosge me rohani farwa hodumuga
mi dan je iruga iseba badadan eba je mi rakateri wan je vai kal kandattan buri visnan je enad ehma arun me duge ni reporter jehda ruhani balataku gigotuga amuko punevi uleni tinkame e sehra jenni bayya esvena sehra ki allah ge dinum beruwa no bavegen wa kufure sehru hadawle kankamuge terega demafirin durukuruma ekakuge macca anikaku moluve kurera diuma ಆಯಿಲಾತ ಬ್ಯಾ ಕುರುಮಾ ತವಲೀಮ ಹುರಿಸೆಡುಂ ಫದ ಕಂಕಂ ಹಿಮಿನೆ ರಾಜ್ಯಗ ಸೆಹರು ಹದಾಕಮಂ ಎಮ್ಮೆ ಕಿಣಾಂ ಅಡುಯಿವೆ ಅಣೆಕ್ಕಮಕಿ ವಕಿ ಮೀಹಕು ವಕಿ ರಶೆಕ್ಕ ಅಣುವತ ಗೇಕ್ಕ ತಿರಿ ಉಡುನ ಅಣುತಿನು ಸೆಹರು ಹೆದುಮಕಿ ಕುರ್ಆನುಗೆ ನಸ್ಸುಂ ಎಂಗೆ ಫದೆಂ ಕುಫುರುಗೆ ಅಮಲೆ ಎಯಿ ಶರೀಕು ಕುರುಮಾ ಎವ್ವರು ಕಮೆ ಏಕಮುಗ ಎಕುಲವಿಗೆ ವಣಿ ಶೈತಾನುನ್ನ ಅಳುಕಂ ಕುರುಂ ಕಮವಾತಿ එහෙන් කම උම්මතුගේ බොඩති ඉමාමුන් ඉත්තිෆාක වේ වඩාගෙනවා ෆවාගතුක ඒකම ඉස්ලාම් දීනුගා වෙයි අදබකි මාරුගේ අදබු අති රසූලා සල්ලල්ලාහු අලයිහි වසල්ලම් ගේ එම්මේ අරිස් සහාබින් කමවා උමරුල් ෆාරූක් අදි උස්මාන් බින් අෆ්ෆාන් රලියල්ලාහු අන්හු හිමනි වඩාගෙනවා ඉස්ලාමී ශරීය කිරියාවස් තන්ෆීස් කුරා ගමතකුගා මිහාරුවස් එකුෂ දෙණි මාරුගේ අදබු එස්පිනා කීවස් හාගීකතේ ඒගේ සබබුන් වරගින කන්තත්තකේ කුරිමති කුරුවා ෆාණේ කමේ ikan Qur'ana sunnatuga adega fennange bahori espina ge tawrif ka ebun gayyum vidalwe fawani espina ki echchaka medu qabul kurve hindu emiha ge nafsu ge nobakan e echchakan amazwe alagane e nafsu ge viha e balaleve echchaka fora forume kirti rasula muhammad sallallahu alaihi wasallam hadis kurve basfule ke maane kave espina ki on echchake fahe allah ge hasratun e rakkatir buma edeshe jenninge faratun fora untaku tanuwata jenni bayaki was kurimati wa kanka jenninaki wujud gawa baikama allah taala jenninge gata rasul kamage muhammadu sallallahu alaihi wasallam fonu ve kama medu muslim eves jamaate ge bayku khilaf ve fenwe adi kafir jamaate ku ge gina mehun jennin wa kan kapol kure yahudinna nasara inge tereng ahlu kitabin muslimun ikrar wa faden jennin wa kaman ikrar ve එහනමවස් එමිහුන්ගේ තෙරෙන්වස් එකම ඉන්කාර කුරා මිහුන් වේ ඒ මුස්ලිමුන්ගේ තෙරෙන්වස් එකම ඉන්කාර කුරා මිහුන් වාෆතේ රුහානි මසලතක උඳගෝතකුන් ආහාරෙන් සලාමෙක් කොද්දේන එම්මෙ වරුග දාට්ටණකි ශක්කේ වස්නේ ගොතුකා කීර්ති කුර්ආන කි ඉන්සානගේ මුලි අමලි හය බිනා කුරුමගේ ඉලාහි දස්තූර් මුස්ලිමුන්ගේ උඩුමා අසුලූක බිනා කුරන් ජෙහෙ ගොතුකේ කානූන් යදේ ෆතකි මුස්ලිමුන්ගේ හිතා ෆුරානයා වමීරුගේ රීදා adi Qur'anaki balitaka undagutaku rakka terevumuge attana efai kiyawa tilawat kurumun emihage hitta dirundi hingama jehuma ufaverikan hasilve wahum takun durukoti diriulumuge shaugu verika mihage hituka ufattate adi Qur'an kiyawa tilawat kuramiha ginaguna sawaba ajuru huri Qur'anaki mu'minunna huri shifa ekkan angawa fave mikan angawa men Allah subhanahu wa ta'ala wahi kurawa favani وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين معنى أدتي منس كلانجي قرآن بابا لبي مؤمنون الشفاء رحمته ඉන්සානුගේ රුහානි බලිතකෂා මාද්දී බලිතක ශිෆාලි බෙදෙනවි කන්දත්තකුගේ තෙරෙන් එමෙ මුහිමු අනෙක්කමකි මෑන් අල්ලාහගේ සිකුරු කුරුමා එකලාංගේ මතින් හඳුමක් කුරුන් සිකුරු කුරුමකි මෑන් අල්ලාහගේ මතින් හඳුමක් කුරුන් මෑන් අල්ලාහ කීර්ති කුර්ආන් ක වහී කුරවා ෆවනි ස්කලාංගේ මතින් හඳුමක් කුරාෂේ ඒරුන් තිමන් රිස්කලාංගේ තියබෑ මිහුගේ මතින් හඳුමක් කුරා හුෂීමේ අදි තිමන් රිස්කලාංගේ ශුකුරු වෙරි වාෂේ අදි කුෆුරු වෙරි නුවාෂේ ඉස්ලාම් දීනුගේ හොරිහා අලුකම වෙෂාරු කුරවා ෆවනි මෑන් අල්ලාහ හඳුමක එකලාංගේ සිකුරු කුරුමා එකදාගේ වහී කුරවා ෆවනි මානේ අදිති මනස්කලාගේ මතින් හොඳම කුරුමට්ටක නාමාතු කාමි කුරාෂේ එහෙන්කම රුහානි බදිතක උඳගෝතකුන් රක්කා තිරුවමන් එතේමීහා ෆරුදු නමාතු තක රක්කා තිරුවේ කීර්ති කුර්ආන් කියවමන් ආදකුන් අල්ලාහ්ගේ සිකුරු කුරුන් එදෙවිකෙන්වේ අදේ මේ අරුමෙන් තිරේග මේ රුහානි උඳගෝතම් මේ වරපඩන් ආම් විෆා උතුමායකෝ අරුණ හිතන් අරනේ මේ ආම දිරියුළුමුග අරුමෙන්න හොංකහද කන්දත්තකෙත්තෝ මේ කුරවිදානේ පුරතමකමක මේ කහද කන්තත්ත මේ කොම්මේ කම බස් මේ මෙදුවරි වනි මෑන් අල්ලාහ්ගේ මේ වරෆුණුක මෑන් අල්ලාහ් අලක දෙරගොත් වාහගේ ඉරාදන කුරවාණකන් එකලාගේ ඉම්තිහානුකම් පුරතම දන්නන් ජේ එයා එකුගේ අල්ලාහ් වකීල් කුරුමි ඔන්නනි වකීල් කුරුමා එකීග ඒ සුන්නතුන් සාබිතුවා කන්තත්ත අලගොන් ෆරුවාතිර වන්නේ පුරතමකමක කීරිතු කුර්ආන් කියෝ ei waran iskame denje hekame ten hame gotta warid wegen wa duata mi annani
ge wanne irwa ge nukunne irwa den hama egota nidairu nida wagutuga kiyenje waridugam wa duataka nida helairu kiya duataka den hama egota fahane wanneiru nukunneiru kiya duataka mika duategi hagigatuga mikantattakun rakkatir kurmugo uma warabbodu farwa ekaba kame den hama egota farud fas namaz kiye yeme muhimmo ekkanta farud fas namaduge sababu man Allah alaya medu gonna gulum badehi awarka shaytoni hundagutakun rakkatir wane e shakken ekkamenu den e fahuga miyane namadu fahuga zikurtaken e bahure kurang hama egota eme muhim kam miyannani zikurtaka fahuga miyanna mi kursi ayatul kursi fahuga ikhlas falaki nas mi hama komme namaz farud namadige fahuga eba oe mi zikurta sunnatu sabituwa mi kantattauga ena demi huriha hindaku e kantattakun wa keki luikan libi ena saafu gotuga salamat terikama ki devumon emme bodu wasilateki ei qur'anu mi waki ayatake nunagashike mi wahge ruqiyaya hunna bayin ayat mi har uleda mi asal kurwa ayatake uleda ekam ilmen tajriba ayat ennu mi komme nafsevis komme mi hakuis komme muslima kuis mi gotuga mi kantatta uga sabitu dem huriya hendaku ene mi kantattakun salamat terikan libene rakka terikan libene eki komme hen mi ekahal kam kurimat vias nuias mi kam demi hunanje sunnatun sabitwa mi farwa ki hagigatuga mi kenda almenterega me ademe imat faakuro tahagatuga alunwe simdanone hama hurihas halaki qur'ana en hama getere galunwe hama giniginen qur'an kiyo waki ayateke nagagene nune hama tartibun kiyon gendawe khas ko baqara sura egege kiwa geka shaytana karis nuane ko ege kun duwe filana kama nabi sallallahu alaihi wasallam bayan kuro bafoni tiya bama geta qabur stanata ka nuhadashe egege baqara sura kiwa geka shaytana karis nuane emma alunwe shaytanun tafassalan ben ko wadi nama qur'an miyati eg farwa qur'an miyati eg hallu me den alunwe me do qur'an kiyo medu kiyo hama jifa mi wani baqara suratuge satega devana aya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. الله سبحانه وتعالى می کائناتا هوریهاچه حدوافا ایکی مخلوقات می ونی میتنو گالا ووافا ایگتون الگومن انسانون که فدان ایتا گیتا مخلوقون تک لواف هبه
dirun huri furana huri ta makhluqan take janawaron duni sufa sofi masmaha mehi adi hamehemme argumenna nufenna makhluqat tabbe Allah subhanahu wa taala labba fave ege terega jinni ebe himene komekas Allah subhanahu wa taala mi makhluqat labba fa wairo ege terega Allah ge iman wa farataka iman nuwa farata ve simene argumenna ifadan jinninnaki buddhi huri beikam Allah subhanahu wa taala labba fa wani kirit Qur'an Allah taala wahi kurabanga wani wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun adi jinnina insin tim Allah subhanahu wa taala eba min khalqu nukurabame timan Allah ge ekani alukan kurmattaka menuwi emima insanunake efadan jinnina veswani Allah ge amur pula kiyaman ve bolemuma amur kuraifa jinninaki ei haqiqate ei hama algon men insanun fadan ule makhluqatake algon men ge lola nufenune kamako ege haqiqe algon menna kirte qur'ana nabiyya sallallahu alaihi wasallam sunnatu adi duniyevi dirunumuge hayatuga hingafa baiki eki hadisatakum ves engi kashavaru egende komekas kirte qur'anuga jinni suratuga namuga Allah subhanahu wa taala surate ves pavada vafa ebave e suratuga bayan efa mimani fishe ayatako terega e jinninta boni kamuga inna sami'na qur'anan ajaba yahdi ila ar-rushdi fa amanna bih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kiyirit Qur'an kiyawa vidalwa adu ige wadagen e jinninta mi bonani hama kasharun ajab kuruniki ajab kurunimi kiyume gaddu timanno men nan ivicce yahdi ila ar-rushdi tedu maga hidayatuga magashe e mago dakkane fa amanna bih timam men e Qur'an e giman vijjame walan nushrika bi rabbina ahada timam men geveri rabba ehen evves farate timam men baaveri nukurana me shirku nukurana me yemima jinnige terem vesbe ku imam ekam kama yaki ge suratuga dem bayan fami miwani wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalin minal jinni fasaduhum rahaka adi insinge terem be ku timam menge jinninge terenge bay eke kiban waagi de mihon Allah urede kankamuga emihon e waagi ede e uredumuga kufurga emihon haddu fahana la die emima jinni shaytanun terega ves mu'minu jinnin wafadan kafaru jinnin ves ve adi insanun gona kura fahar wese baade emima algon menna warak gena fahara dimawa ruhani kankamuge sababekamuga vefa miyonnani jinni shaytanunge udagotak ei algon menna hagegatuga algon menge amilla hashirakkala kuranjehe etakame nukuramuge sababon ehen dimawani Allah subhanahu wa taala fardu kurabba fa namadu ta farwa kuda konwata namata gala ei ilahu algon menna e taketin rakkaterikan libigatuma e ilahu algon menna e ungannawa devwafa e ilahu ge nabiyya ungannawa devwafa e dikurata duata nuko algon men durhelumuge sababun gina fahara e takeccha algon men ge macca gadave gane algon men na bar forweni insanage hashaganuge terega le dawru kura fadan shaytana dawru kura kama rasulullah sallallahu alaihi wasallam bayan ko devwafa e bave ehmi majinni shaytano egoto algon menge hashganuge teriya wade algon menna gona ko undagu koffane algon menna gellun de masege koffane henna me algon menna kirit qur'ana miyati ege macca goy rakka lekke gotuga aman echege gotuga algon menna kirit qur'an devwa fa mimani e jinni shaytanunge macca gadave ganave echege gotuga algon menna Allah subhanahu wa taala sharu kurabba fa islam dinuge devana rukun namadaki e taketige macca gadave gane algon men rakka lekke gotuga Allah subhanahu wa taala labba fa alukan datta emima e kankam algon farwateri wanvi e jinni shaytanun salgon men gona ko gondago kuriyekama algon men biruganege nuwane fasjehi nuwane ei hama ehe makhluqa tafada makhluqe ei hinikamuga vias kureppekamuga vias ves bichulekamuga vias nannu gacche harufekamuga vias ves hama ikala makhluqe tafataki algon men dola nufennani adi hama ehme Allah subhanahu wa taala etakitiga me algon men gadakan devwa fa bave ehme rasul sallallahu alaihi wasallam hadis basuluga wani innahum laysu bi shay le yebe sare bare hure eche none algon men nikametive balikashi vima echi algon men cha bar forwani algon men mi deenu ganga fa gota gamalta kurakam gawana khasuko namadu ko qur'an kiyawa dikurta ko hadakam gawana e jinni shaytanu algon men deke biru kannane first hene vima mifada ruhani ita bali madikama kon algon men na shifa libigen dane algon men qur'ana sunnat ke maga emburi rujuwa vechikam gawana algon men gamalta islah ko fikam gawana Allah subhanahu wa taala algon men emmenna kives
jinni shaytanuge kiban nuba nudafa jinni shaytanun kiban salame ko deva rakatir ko deva fa bekum galawashi wa sallallahu wa sallim wa barik ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ade miyad ismiyad miwani alume program nimma kamen asa medu alume program me nimmadani nimmadagadi jehifawa medu salumen nam beginis tewni me befurna me strangal faida hore mawdumat golekam go ummid kuramu alumen emmenne ki hewbasaha hewbas qabul kura bay kam gade edi dua kuramu adama a program ek badal kodum go ummiduga وكذا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.